درود و دربات شرپنده چارو گوشدارو که منای ساخامو شرندو جگه نشتید و شدراو سلامت باتید امروز بهار باتید غمو گرتی مگین تاتید شرپنده واده بلوچی لٹریچر هدب گبی شاعری گبی گوڑا شاعران انتہا شاعران اسرفا گل محمد وفا ہے نام حلمیہ کیت ہاس ودی غزل دستوں کے گبی کہ گل محمد وفا اما شاعرین کے ہائیا غزل دستوں کے تو کا یک نوکی یک جدت ہی عورت وفا ہے ڈکشن وتی گے آئیے زبان آئیے گالریچ درست وتی گا آگاں وفا شاعری کجا گوشدارک بھی آئیے گوشندہ ہی جنگیں کسی جنگیں وفا نام گرگ میں بھی مردم ذات کے ہی وفا ہے شاعری ماں درد مالکائی درد کا چونکہ جیگا تلاہی درد کا وفا کتاب مبادہ زلف بچکند اور نشان وفا کتاب ہم کس نے چابود تگے دست کپا یا لاتی کتاب انگا تا دست نہ کپی ماں ایک سلسلہ بندہ ہوتا ہے کہ ماں امی وڑی نمیرانی کے شاعر استان کے آہانی سرا باز کم نوشتہ کنک بھی جو وفا ہے گلمد وفا ہے گلمد وفا ہے شاعری سرا آوڑا کے نوشتہ لوٹی آوڑا نوشتہ کنک نبوتا آوڑا کے گلمد وفا ہے واسطہ پروگرام کنک لوٹی مراگش بوگ لوٹا آپ ماں مراگش پروگرام ہم گلمد وفا ہے ہاتھ را کنک نبوتا ماں وفا ہے پدجنگا یک سفری بندات کو تک کہ ماں بزان وفائے شاعری چونی شاعری گلمد وفائے شاعری تب چونی شاعری تبھی ہوتا وہی جند تب کس نے آوتی سنگتن تو کا مردمن تو کا نشتہ پادت کا اچونی طبیعت یہ مالک بودتا مرچی گما ہم دیوانت بلوچی زبان نامدار نبشتہ کار وجہ صادق مراد چونکہ صادق مراد وقت تم پہ نندو کے پیشاچی ایک استاد ٹیچر گلمد وفا ہوں ایک استادی ٹیچر ہی ہوتا ادبی حوالہ ہم صادق مراد ہے گو گلمد وفا ایک مزنی نزدیک کی ہوتا او وانگ و زانگ حوالہ ہم یک جوانی نزدیک کی و سنگتی ہوتا بیات معاشمرہ میں صادق مراد اگو نیاد کریں کہ صادق مراد گلمد وفا بارواہ چی گوشت بیات گمام راگ لیتے مسئلہ دوست ہے کہ وفا یک شاعری سے علاوہ میں سوسائٹی چاگرتا شما دیستا وفا چونی ہام مردمی چونی مردمی دیستا وفا چی محسوس چونے یہ راستے گپ کہتے ہیں وفا ہے وہ گیشتر کہتے ہیں مطلب یہ پجار و شاعری ہیں بھلے وفا ہے تو کا کہتے ہیں چونکہ تو سوال ہیں کہتے ہیں مطلب اسے وفا ہے تو کا بعضیں چیز کہتے ہیں ماں باعث سے یہ نزدیکیں سنگتی کہتے ہیں بودتگیں علاقہ ہے مردمی بودتگیں اچھا ماں کہتے ہیں مطلب اسے مارتا شاعری اساتذات یا شر انسانی یک چاگردی کہتے ہیں تو بگوش کہتے ہیں راشونی سیاسی کہتے ہیں یا زان تو سینچ سوچ کہتے ہیں یہ بودتا راج دوستے ہیں کہتے ہیں مطلب اسے یہ شاعری اچھی کہتے ہیں ظاہر ہیں اور یہ مطلب زانت وانگے شہر ہم کہتے ہیں مطلب چاہید کے شاعران چی دراشتر بودتا مطلب اسے یہ شعرہ چی تو زانک بھی یک مردمی چلی ہے کس نے تحریک بارہ مزاں یا کہ انٹر کٹی کا دیکھے چی یہ شعرہ چی آئیے گا مطلب جو زانک بھی کہ چچو آئیے نالج وحشت کنی آشوبہ دلے واہگانی صوبہ یہ چیزہ چی زانک بھی کہ یا کس نے اچھے شاعری کے آئیے مطلب اسے اسٹڈی وسیع ہیں چاہید کے شاعران چی یہ اسٹڈی وسیع ہیں یہ نالج کس نے گیشتے رہیں اور شاگردی کس نے پڑھا یہ اروادہ وتی کس نے علاقہ ہے کس نے مطلب اسے گہبودی سوچتا پلا بہبود کس نے وشنتے کس نے گہبودی وشنتے کس نے سوچتا اروادہ وتی علاقہ ہے تعلیم ہے کس نے بارہ تعلیم ہے کس نے تکا بعض آئیے کس نے مطلب اسے قربانی استا آئیے خاص کر جی ہم گپا کس نے پیدا کہاں کہ آٹم باق مارا یادیں BSO وتی عروجہ تو گڑا آئیے کستے مطلب اسے ہمیں گونڈوان کستے ہفتہ واری پروگرام کستے میں چین کو تھا اشانہ تیار کو تھے کہ ہفتہ واری پروگرام یا کہ ناتے ودے یا کہ چیئے ودے پدہ بلوچی کستے وانی تگنتے گونڈو منڈو کستے اسکولہ کے وانگا بتگاں اشانہ کستے مطلب اسے سکین داتگی کستے بلوچی ہے کستے چین کنگے چونے ڈڈہ وشک کرتے ٹھیک ٹھاک ہے ڈڈہ برابر ہے گونڈوانا سکین داتگی ٹائم با بلوچی ہے کستے مطلب اسے آئیے تو ماں پیسر بعض یا کچھ جاگہ دیوانا سنگتانی کا کستے مثال داتا
80 hafta kiste da Baluchi kiste diwan BSO nimga kiste buttaga BSO chairman kiste atka tarotabia Baluchi diwan saz zemel anche kiste diwan ya تو یہ دیوانہ کہتے ہیں گوشتان کی بہارا یک گنڈوی کسی تیار کو تھا اب ہمیں وفائیں تاں کہتے کہ ہمیں ہفتواری پروگرام آنی پلیٹ پار ماچے کہتے ہیں ہمیں گنڈو کے ہمیں سکھ تگا تو ایک تگا شیئر اچھے زبردست ہیں تقریری گوشتان کی دا کہ تھنگے تک کہتے ہیں مطلب شیئر آگا 50 سال ہیں سار یہ ذہنی توازن مسئلہ نہیں یہ بڑے چیز معاشی نہ کو تگا آج دورہ کہتے ہیں کہ وفا کہتے ہیں مینٹلی کہتے ہیں وفا چونکہ موڈیسٹ آوے یا کسی یہ بڑی چیز معاشی نہ کو تگا کی یہ رندی کہتے ہیں راہ دورے کہتے ہیں مطلب شمائش نہ کو تگا میں نے وفا انتانی محنت رزلٹ کہتے ہیں ہمیں گنڈو کہتے ہیں تقریر دگے چو بازیں ماں دیستا کہتے ہیں تقریر ہفتواری پروگرام دیستا بلے ماں مطلب شیم ایچو مچی دیما یا کہتے ہیں 10 سالی 12 سالی گنڈوی کی بڑا گوشتاک بیدام بلوچیا کہتے ہیں شریں وڑیا وفا ہے جوہد کہتے ہیں بتا ہے کہتے ہیں چین بتا وفا ہے کہتے ہیں مطلب شاعری ہوں آئیا کہتے ہیں منفرد کن چاہیے دگے کہتے ہیں شاعران چاہیے انچو آئیے کہتے ہیں زندگی ہوں کہتے ہیں وہی زندگی بازیں لطیفہ ہوں تو اسطان کہتے ہیں لتی گوشگی نا منہ کہتے یاد ہے کہتے ہیں کہ منظور بسم العبرات کہتا ساملتے ہیں کہتے ہیں تو دست کے نثار کے رہا گوں آئیے بڑے بڑے ذکر کو تھا شوڑا بڑے بڑے منظور کے رات کا یک رندی میں مہمان بھی تھا میں چاہتا صبح سرام محلہ پاتے ہیں چاہتا میں مہمان گا رہے ہیں کہتے ہیں ماں حیران ہوتے ہیں بھئی چھتو کہتے ہیں دوشی دا بے ودم دا انہوں گا رہے ہیں پتہ جوست پور سنگو آنگو مڑے یرچے شمع مہمان نہیں دا پلیا کہتے ہیں مچ کے دگا کہتے ہیں دا اس پوستے ہیں اجگاں سندگو آرگاہیں کہتے ہیں حج کی پولی سندگو آرگاہیں یا کہتے ہیں جولائی ماہ بڑے بڑے تمپا کوٹے گورے ہوتا ایک رندی کہتے ہیں مراؤگاں کوارٹرہ کہتے ہیں مجھتے ہیں دستا کہتے ہیں اتسرا واتسا آگاہیں چین گپ کہتے ہیں مطلب کرندے رزاق نادری شانی دیوانا چین غلطی گپ پی جاتا بلے وفا کہتے ہیں وفا ہے مطلب لفظاں کی ہم کہتے ہیں یہ نصب شاعری کو تھا بلکنگا کہتے ہیں یہ جادوجہد کو تھا ورنہ ملکاتا مارا کہتے ہیں مطلب سکیندہ تھا بلوچی زبان ہے کہتے ہیں وہاں نگے چین کنگے وہی ٹیمہ کہ ماں ٹیمہ شاعری ہے کہتے ہیں وفا وہاں نگا بتا کہ میں دورہ کہتے ہیں کلرک کی بتا ٹیچر رندہ بتا ماں کہتے ہیں وہاں نگا بتا کہ ٹیمہ 86 بتا 86 ماں فارغ بتا کہ میٹرک کا بلے مارا یاد ہے ماں وفا کہتے ہیں کلرکی ہے ماں سرپد بتا کہ کلرک ہیں بلے پدا کہتے ہیں ماں ٹیچر کس نے لگتے کہتے ہیں پدا وپا ٹیچر آنگو لگتے کا من بندہ پدا وپا شما ادبی ایک سرگرمی ہے غالباً ممکنہ اولی زندہ شما بگداد کریں تمپا جی یہ دوران اگر وفا شما گوننگو شما کر روت کے دیوان جی ہو چون شما ہمیں ادبی تنظیم چون جوڑ ہو وفا چون یاد کوئی ادبی تنظیم میں ماں کہتے ہیں ودے کے بدا 82 کہتے ہیں ہفتہ دہکا کہتے ہیں BSO تو کا پرشت پروشات تو یہ پرشت پروش تو کا کہتے ہیں سوشل کہتے ہیں خلاب پرچی استتا ادبی گل استتا یم بہر بانگوتا پرچی شان ایکٹیو گیشتر سیاسی وابستگی و ہمدردی آٹے بدے کو پارٹی نیستا BSO استا نو لگتی کہتے ہیں کہور میں 2 گروپا کبو BSO کہور BSO یاسین نو ہمیں یہ کہتے ہیں اختلافات کہتے ہیں ادبی میں چنن ٹوکات کنگو نو ادا پرشت پروش کہتا تم تربتا کاروانے نام سرا کہتے ہیں استتا گنی پرواز وجب بیداری 2 گروپا بو تم دا کہتے ہیں پدا کاروان کہتے ہیں پدا فاضل ادبی مجلس منی اللہ یا فاضل ادبی اکیڈیمی او فاضل ادبی اکیڈیمی نام سرا کہتے ہیں چین بو ادا 1990 دا مان کہتے ہیں ادا درشن تمپا برانچی بیدر ثابتان جوڑ کو ماکستے بت کہتے ہیں میں دورہ کہتے ہیں ہمکار بت کہتا ہوں سلام ساحل گنی پرواز سوری کہتے ہیں میراج میرا علی مردم کہتے ہیں سنگات نجیب داد کواری مرجا میرا لاغو شگاں یار میں چک دپا کہتے ہیں میراج کہتے ہیں میں ذہن کہتے ہیں
nu ami sangatang max ali karam e sangatang max tene chenko pada chamara chipish keste ami narmani zibutaga are paresh खुदा बश जावेद हैं दो के रियाज कस्ते हैं मुश्किलाती इशाना कस्ते हैं बड़े नहंगे नाम सरा बड़े कस्ते हैं चीज़ें प्लेटफार्म सरा नीलाम कस्ते हैं चेन कुत्ता मैंने शार याद नहीं भले मैंने याद है कि शाम कस्ते हैं चेन कुत्ता को ओ अमी सिलसिला चला गए हो अनु तकम कस्ते हैं आओ सवाल पता हमेशा का वफा है वफा कस्ते हैं गिश्तर कस्ते में ये दौरा का माँ सरगर्मी पे वफा गिश्तर मंदा बुता मंदा कस्ते बुता भले इदा के मौजूद बुता तो वफा कस्ते बाहर ज़रता और टेम्बा कस्ते वफा मतलब सूरज पेसर सांगा च पेसर कम के जो नॉर्मल बल रंदा सांगा च पाद कुछ कम शर्बू ये तो इसे च पाद शुमा मतलब दीवानगी या हो ये दौरा कम के सूर्य टेम्बा कस्ते बल गुश्ती के शर रहे सूर्य को तगा गुड़ा मना कस्ते अब्दुल वाहिद बंदी के चुक्का कस्ते बीबगरा कस्ते कोयटा में सर कब तक माँ बलूची नुमाइंदा था तुम पे गुड़ा मना कुछ कि तो वफा साहब इंटरव्यू वगैरह वफा साहब कस्ते इंटरव्यू वगैरह में सही है कस्ते गुड़ा मारवा द गुश्ती की कस्ते ची यार इंटरव्यू ची कस्ते तो कस्ते ब्याह चुप गप जने निंदेगा चो चे करे मगर गप जने बिले में गप पर रिकॉर्ड करने की किताबा लोटगा है ताक तही कस्ते चे मन गुश्ती की कड्डन को तकी गुशी गुड़ा संगति यार चे मना कस्ते चो अतका बाहर ना चे मुनीर जमादार मानेश तकते गुड़ा आये गुश्त के वफा यार कस्ते नेश्तर गेंदे ने माश्ते गुड़ा मगो सही है कि वफा मना इंटरव्यू करेगी मतलब वफा 10 दिया गाना है गुड़ा मा वफा वो कस्ते वफा तो यार इंटरव्यू अभी दे गुड़ा मना कस्ते मजा गुशी गुड़ा तो शराबी मना वारे ने आया मुनीर कस्ते जमादार के में संगत कस्ते बाहर ना का गुड़ा आया गो के मंत्र कस्ते विले लेवल कस्ते इंटरव्यू कस्ते कुछ गुड़ा मर्चिश में ब्याह खुशकला था नोक सूर्य को तक खुशकला था ब्याह में कस्ते माँ शुते जब बेगा खुशकला था माँ चो खुश के सवाल गे को तक उमर को तक वफा इंटरव्यू गे गुड़ा माँ शुते जो संगत शराब गुना कस्ते माँ शुते उधर चो गेट चंद तवार को कस्ते आत कस्ते गंडू या तवार को आत हमारा बढ़ते लोगा बिल्कुल जो लोगा कस्ते माहौल कस्ते में नुक सूर्य वो सो बशाना हमारा ना देते हम उधर कस्ते बड़ा कमाशा विषय अच्छो कमाशा में मजूड़ी कौन मन काया है बड़ा कमाशा विषय तो पारे के बड़ा बरो कमाशा छूटी मन मेगा प्यार तो पारे के बरो बड़ा पर देखे लोग देमा कलेरी कश्ती सा खूबसूरत है माइट में पोते रखा पजार के नहीं छी कस्ते मन नजदीक नहीं कलेरी कश्ती के उसी में गोबर दा मैंने कस्ते टीचर होते हैं टेम गोबर दा कस्ते चेंक तक मैंने लंगा ये टेम गोबर दा बड़ा शीर्षन चेन को दीवान को तो क्लास में लास वफा शुरू वरगा जो गिलास के वार्ते उड़ा माँ कापी कम चेंज वाटे बा मोबाइल हुई रिकॉर्डिंग सिस्टम नेस्ता मैं सवाल चार गा तो को वफा उड़ा गप जने किसने कम के तो यार ये मजाक की तो जोड़ को था किसने सवाल ही लूटी दिखे किसने चेने लूटी किसने हो तो किसने मैंने सलाम आने बेटे वो गप लाते हैं मतलब से मजाक हैं गप मप पे जा के लाते जाने की हैं लाते तो आयो इंटरव्यू ना था किसने और विचार चीज़ वफा इतना वीरान भी तरह है हाल वफा चुनिया कुजागी तई तई चे सुसात चे मारा यार वफा भले माँ ये रुचा जफर ऐसा माँ पिकनिक तैयारी करने गए मकबूल आई होटल गोने माँ वाइट हाउस को तय होटल नाम केदार अदबी सरोपर में गिश्तर द्रो अमिदा बुत्तगा संगत मंगत किसने पारगा टाइम माँ गिश्तर मजलिस अमिदा बुत्ता आटिंबा किसने मतलब इसे आटिंबा में एक्टिविटीज़ हुई यंग राइटर सोसाइटी होती है रोजा मैं ये तो बगोश किसते दोमी अदबी किसते तो बगो ये बुंजोली बिता ये मकबूल है किसते चे माँ मतलब पिकनिक के प्रोग्राम टाइम लगा था मना था खुर्शीदा उस्ताद ज़फ़रा इस्माइल आसिफा
دیکھے بعض سنگت تام مقبول ما میں بالا خانہ اٹھلا کستے ما برزا نشتگیں پکنک پروگرام بنائے نگائیں گڑا وفاؤں سیکلا سوارا تو امداد مقبول کر رہا گڑا ما وہ شہر رہے وفا تو ات کے مادروں باز خوش ہوتے ہیں وفا چاہو آپ کو کستے ہیں شہر رہے ات کے گئے ما پکنکہ رہو گائیں مرچی بیگا کشو مرچی بیگا رہو گائے مرچی بیگا منا نوی ما کستے ما باز زور دا گڑا کچھ ما باندھا کہیں شو من جاگا بگوشے گڑا جاگا سنگتاں گو کہ کلمانی تو کستے بیگا باندھا گڑا کستے کھائے کچھ ہم باندھا مکائیں ما خیر کستے سنگت ما بیگا شتے شپا محمود اگوازیں گڑا صوبے سرا خورشید و ظفر کستے روان بازارہ خورشید و ظفر روان بازارہ کاریا گڑا ما کستے گوشت کے وفا بیارے تو گوں وفا لازم بیارے گوں صحیح ہے وہی ات کہاں کستے شاہ وفا یار گئے بدلا وفا حال آؤ کہ بیا یار وفا ایکسیڈنٹ ہوتا ما شروع ہو گو وہ جوک کنگا پتہ نوشی ریلی ایکسیڈنٹ ہوتا بلے چوی سیریس کستے مسئلہ ہے نہیں ما ود استا وہ شماش ہوتا کم کے معمولی کستے چنہ مگو شکر ہیں یار اور مانگ مذاق کو شکر ہیں کستے وفا تے ہی پہ نبو وفات نبو ما مذاق چو گپ کو شکر گئے خیر ما پکنکا ہوتی ما روا چی پارک بوتے دات کے تم پیشا سار بوتے ما نہیں ما گپ آئیں کہ ہاں گوشت کا کہنی چوی میجر چین نیستے انجی کستے یا بطلع چین نیستے گڑا ما شکر گئے بلے ما صحبہ کستے وقت گئے چو میں اعلان کستے بو کہ وفا ایکستے وفاتی اعلان بو او ما شاہ کستے چو سنگتاں گوشت گا وشی چو چین نیست کستے ہمیں ڈریور کے گرک بوتا وتی کستے گوش و ماش بوتا گوشتی کہ بھئی شکل میار نہیں یلد دیئے او ڈریور یلد داتا کستے گڑا کستے اعلان بو کستے چو وفاتی ہے ما صبح سرا شتے میت ہی رہے او ما ہوتی نبشتاں کہ ہم چو ذکر کتا میت ہی رہے چو مردمان پورا کستے ما منظرین کستے یہ شعر ہے کستے بار بار منی ذہن کہ چتو عبید کو نوشیں گوشے بازار تی مچی چو بازاری نا عبید کے کشکلات چو کسا چارے چو پورا کستے یک پرسی گئیں عرصی گئیں چو دردی گئیں چو اریک کے کستے چو ملور بیچاڑیں میں کہہ رہے یہ مدام گوشت گئے کہ مارود مرتا ہوں منی قابر سرا کستے ہیں ہمیں چنہ بلک کے زیان بان روچ شپ ودار نزاں مارا رنجینی تئی چی قرار نزاں زیان بان روچ شپ ودار نزاں مارا رنجینی تئی قرار نزاں اوہ باتاں کے ماں چی برر وشن شہری کستے شیئے وہ شیئے مکے گلوکارن تو کا مکے تئی کستے کھائیں یار وشن نہیں پنجگوری بلائیں پہنی تھا مانا کہ بلوچ خانے سور بوتگا دکیشی بلوچ خانے سور بوتگا گڑا مکیا کستے ہیں عارف و سرپدہ کستے ہیں ایٹی من چکم کے سیٹ نہیں نو عارف یاد کگا گڑا مودہ کوارٹر چارگا کوارٹر چی بعد کستے ہیں پدا کستے ہیں شپا عارفہ گو بیا چین کام صحیح ہیں گڑا شپا ات کگا میں پلا بلوچ خانے سورا میں پلا ات کگا گڑا مدہ اسے جا کے شہری جتے من کجا شہر من یاد نہیں بلے شہر تو کا ڈے ماں کو عارفہ نو وفا شہر تو کا ڈے ماں نکتا نا اس منزنے چی تو گدا دوچ ڈے من ترہ سنگارا برے انچے شہر یا ڈے ماں کو تگا اسی شہرہ نا او نو اچھی بدی زائداتی و پادت شو میں پلی علد دا ڈے واسطہ اب صحیح ہوئی بھی تو مرچہ اضافت بنی شہر تو ہو نا تو شہر کستے نا ہوئی او کستے اچھے ترندی زائی ہوں داتی کہ زاو من نگوش ترندی زائی ہوں داتی چمپلی چتن شو کستے او سنگتی کہ کیا تا کستے مولا بشک کستے سنگتی ایک کدوئی گونا مولا بخشی شیخ میں تم پہ تو کا مولا بخش چوہا ایک بلائیں کردار یا جی ہو وفا ہے گمہ دائمہ ہم رہا جی ہو او ایشانی ریلیشنہ ایشانی ہم گرنچیا جی مولا بشکشن کے مولا بشکشن یار دلگاہ مرد میں بتا سور سانگی لوگ چیزیں بچار گا نہ بتا آئیے کستے ہیں مطلب گشتر وقت کستے ہیں وفا وستا
मतलब तई बड़ी संगत या किसने वपाय वास्ता नान या उरता या राशनी बुरता क्वार्टर आड़कोता या कचे कोता गुड़ा आइए बिचारगा आयाल दाश्ता गो गुड़ा संगताओं किसने के मोला बश के आयाल दाश्ता गो के वपाय आयाल दार गाएं मतलब मिर्जान बुता या किसने नानी बुरता मम बुरता या बुरता तो बुरता तो जिसता क्वार्टर आए चाय बुरता चीज़ें बुरता मोला बश का संभालता गो बिचारगा मोला बश का ये किसने बस आइए फैन बिता किसने कि मलंगे चेने या चर्च का शता मोला बश किसने चर्ची बिता गो स्कूल क्वार्टर बिता ना स्कूल जियो के स्कूल बिता रीट में तुम पर पता ड्यूटी म्यूटी ना था बोले तो जाने वपाए वपा किसने तब कसी लाडला बिता पुराने किसने मतलब बेदर साहब गंते बेदर साहब चौक बिता तब जा शान किसने क्वार्टर घूमता होती साहब हम चिमता उड़ा मुझे कमाशियत का बड़े बड़े मुझे क्वार्टर चार गए लोग अनशुता मतलब चल बुता आइटम बा किसते वती साहब बुता प्ले अल्लाह शुक्र मा किसते मनिंगो मिर्जान है गो मोला बशके गो कोरजू नूर है मैं किसते गो मगप जता हमारा कंपनी दाते की बाकी आओ किसते गुड़ा मर्द में किसते गोश्त मैं को गप्पा बुता गा सीधा या उल्टा गप्पा बुता गुड़ देखे मर्द में क्या अतका गुड़ा मुकम्मल गप्पे बंद को तोड़े अच्छी ना गोश्ता आओ ये तासुरे वो हमें दाता के तो मतलब शे मनते दीवाना वशना वाकरी पता गोश्तगी हो किसने मना तवारी को तो सादे कुछ चेला जरूर बरो मना गोश्तगी हालांकि किसने माँ ये कह रहा देने नश्ते का आजाद बोले अंगा मनुष्य होती चेला जरूर बरो यानी आ मर्दी किसने पात करने की बता मना गोश्तगी चेला किसने जरूर बरो बोला किसने आओ चल उहड़ वड़ी मर्द मुँह का क्वार्टर संगत का दूर दराजा चे एकरंदी संगती चे जामा मदे बाजारात का वफा मंगंदी दिगरंदी संगती किसने अत का आज तंपा में काय खुजेगा संगती बड़ा इशा मुद्दा क्वार्टर आओ उसी मंच लोगा दरद का मिनी टारगेट दो अब तक तुम पे आगे किसने दोस्ती या कि कलाते दो में किसने वफा है और मालूम किसने तंपा किसने शायर किसने बेदर साहब हैं दिगे हस्तम बोले आइए नु जो जुदाएं किसने में ती चेनी बुत्ता ना मर्दमा किसने ये इश्तर वफा है गनूकी मशहूरियत या ये शायरी मशहूरियत यार शायरी हूँ बाज मर्दम ये गनू की तो वो सरपद नहीं बोले ये शायरी है गेस्ते मर्दम सरपद आओ ना शायरी तो का क्वालिटी आओ शायरी तो का सकते हैं कि पता आटिंबा के मतलब से अमा टिंबा के आरे पर नोक शायरी मतलब ज़ेमरे नियादिया किसते के एंट्री को था तो वफा अमा दौरा ची किसते वफा गोशगाएं मतलब से नईमा किसते गोश्ता ये रंदे किसने मतलब शुमे दौरे नौकिन शायर किसने वस्ता ले वफा तो वो शमा दौरा किसने मार्केट तो का हम और लफ्ज़ा के मतलब किताबी शायरी तो हम आओ वफा हर दो के पेड़ा किसने वफा घूमता वो दो में तो एक से वफा है किसने शायरी तो का चुके मुनीर मोमिन के तो गेस्ट छरा गए किसने लफ्ज़ किसने का वफा माह इस्तेमाल कर तो आयाल को था किसने बाज जागा किसने में दिस्ता माँ है किसने चिनका माँ शरंगे चिनका माँ दरत माँ लिकाई दरत का देखे किसने चिन किसने बाज हैं ये चीज़ें ये नहीं चिन गुशे किसने गिश्तर चुम माँ है चिन है आटे में वफा शायरियत का वफा नवाद ज़माना का वफा चाहिए के शायर हमसे गिस्ता है शुमा चु मारता कि वफा बिल्कुल जुदा इंग्रान बिल्कुल माँ चु गुश्तन मश्तन चु किसती से शायरी चु मन परे दे किसती से ज़िंदगी हम किसती मन परे दे न मंत्र गुश्ता है ना मैं तीसरा गुश्ता इसे शायरी चु ये जिंदे बड़ा है ना ये पहमा के किसते हैं जो आओ शायरी अर्ज़ान है हूँ भले ये जिंदे पहमा किसते ग्राम बता ये शायरी किसते चु अर्ज़ान बता हिस्ट्री मेकर बलूची